Upon his appointment, Mr. Monara gave consent to the vetting process. I'm waiting. If they say, okay, complete the process, I'm ready to complete the process. Isikhulu esiphethe indaba kwa-SABC umshweshwe Monara uthi azange ale ukuhlola nakaqatshelwa isikhulu lesi kodwa wabuza umbuzo ongakhange bamphendule kiwo. Zisikimise isitshaba sonke izenzo zokukhahlunyezwa kwabomma njengoba namapholisa kwaNyamazane nawo sele azibandakanye namajima wokuqeda izenzo ezinjalo. We also have a responsibility to our fans, to our supporters, to our club, to our chairman, to ourselves, that we go into the game, every game, and we try to win. Imamelodi Sundowns ibambana ne-TS Galaxy esikhathini esingaphasi kwama-iri amathathu. Siyanamukela endabeni zesiNdebele lapha ku-SABC 1 akwande isitshaba sekosi. Benhliziyo ezibuthakathaka bangaqala kubalwa nabantwana abancane. Ikhothe ephakemeko yeJohannesburg igwebe unina lomntwana iminyaka ema-20 adosa ejele. Kanti isokana lakhe ligwetshwe ukudilekelwa lijele uRochelle Botha oneminyaka ema-24 obudala kunye nesokana lakhe uStefan van Niekerk oneminyaka ema-37 obudala. Batholakele bamlandu ngokubulala umntwana oneminyaka 2 obudala uChivon Rush. Ikhothe izwe isihluku sokuthi ababili aba babethe babulala uChivon ekhaya labo eJohannesburg. Impilo yomntwana omncane iqindeliswe kabuhlungu. uChivon Rush ubethwe wabulawa ngunina uRochelle Botha kunye nesokana lakhe uStefan van Niekerk. Ikhotho ize isihluku sokukhahlunyezwa nobulawa komntwana ezandleni zababelethi bakhe bekukahlunyezwa ngisho nabantwana bakwabo. Ababili aba batholwe bamlando emacaleni okubulala, ukulinga ukubulala, ukukata kunye nokubetha ikhotho ephakemeko eJohannesburg. Bobabili bagudilikelwe ijele. Bobabili basolwa ngokungavikeli abantwana. uBotha ufakwe isibawo sokubilayeza isigwebo sakhe. Amapholisa athonyekile ngokukhuphuka kwezinga lobulelesi kibomma nabantwana elizweni eli. Umnyango wamapholisa ubambe imbizo ebizwa ngembizo yamadoda kaNyamazane eMpumalanga ngehloso yokuthola isisombululo sokuvikela ukukhahlumeza ngokobulili nokubulawa kwabantu bengubo elizweni eli. Zingaphezulu kwama-700 izehlakalo zokukata ezibikwe kwesifundeni lesi ekoteni yesithathu ka-2023. Izehlakalo zokukhahlumeza ngokobulili ziphezulu khulu elizweni eli kanti abantu abasikazi ngabakhahlunyezwa kakhulu. Ingikhulu zamapholisa zimatshele kaNyamazana lapha kwande khona izehlakalo zokukata nokubetha. Amapholisa akhombela amadoda bona asize kulwisaneni nomraro lo. Abaholi benkolo ezihlukahlukene kwabathi ifundiso yekhaya ngeqhakatheke khulu. Ungqongqotjhe wamapholisa ubheka icelo ukhombela amadoda bona alise ukukhahlumeza abantu abasikazi. Ungqongqotjhe uthemba bona imikhulumiswano efana nale izokulima indima enkulu ekulwisaneni nobulelesi obu. Siyakwamukela endabeni esigabeni sesibili. Kanti indaba ezi ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus na ku Facebook. Asirage nazo. I-ofisi kaMengameli iphikile imbiko ethi batsho baqothele ukususa isikhulu esiphethe indaba ezihunyezweko nezinabileko kwa-SABC umshweshwe Monara ngaphambi kwamakhetho kawoke wanonyaka nje. Lokho kulandela imbiko yembika indaba ethi batsho uMonara wafonela isikhulu sephiko lezevikeleko lombuso ebelifuna ukuthi uMonara ahlolisiswe ngobutsha ukuthi usilungile na isikhundla sakhe ekubalahlangana ihlelo lokuhlola amala i-polygraph test. Nabeka khuluma nembiki indaba uVincent Magwenya okhulumela iofisi likaMengameli uthe batsho umshweshwe Monara akhange aliqeda ihlelo lokuhlolelwa umsebenzi nakangena kwa-SABC eminyakeni emibili edlulileko ekuyinto eyikatelelo ukuthi yenziwa nanyana ngisiphi isikhulu. uMagwenya ugandelele ukuthi uMengameli welizwe uCyril Ramaphosa angeze athunya imithetho nokuziphatha nofana ukuthwenywa kwembiki indaba ngomana lokho kuza kutsho ukuthi uphikisana namalungelo wabantu angaphakathi komthetho sisekelo welizwe. Kanti uthi umphathi wendaba nendaba ezinabileko waphambilini uPhathisa Makopeni
naye wadlulisa kilo ihlelo lokuhlola ukuthi usilungele isikhundla na ngaphandle kokuphikisana nawo. Ngakho-ke lokhu akutsho ukuthi bafuna kuketule uMonare ngaphambi kwamakhetho kawoke-woke. Mr. Monare's predecessor, Ms. Patiswa Mahopeni, who now serves on the board of directors of the SABC, went through a similar vetting process without any hitches. It is therefore not true that Mr. Monare is being targeted ahead of the elections. uMagwenya uthi ukuqatshwa kwakhe uMonare wavuma ukuthi angahlolisiswa ukuthi usilungele na isikhundlesi. Wabe wagcwalisa neforomu anikelwa lona bewaletha nobunye ubufakazi afunwa bona kodwana akhange alethe lonke ilwazi elifunekako. uMagwenya uthi izinto zatshonyiswa ukuthi uMonare abhale ukwenza i-polygraph test esetshenziselwa ukuhlola amala. Upon his appointment, Mr. Monare gave consent to the vetting process and completed the form that was furnished to him and went further to submit some but not all of the information that was required. The process was then stalled when Mr. Monare did not want to submit himself to a polygraph test, which is part of the vetting process. Umphathi wendaba nendaba ezinabileko kwa SABC uMushoshe Monare uthi akaphikisani nemithetho yokuqatshwa kwabasebenzi kwa SABC ebalahlangana ukuhloliswa kwabasebenzi kodwa uthi into ayibawako ngohlathululelwa ekuyingiyo ayibawe ephikweni lezevikeleko lombuso nanje angakafumani ipendulo evela khona. All I'm asking is that explain, give reasons, make sure that the person that you are subjecting that to must understand the purpose and the rationale. That's all I'm asking. And I've asked the state security on a Monday ago to explain to me. I'm still waiting. Hence, I'm shocked that Mr. Magwenya decided to come to the platform and say, I've stalled the process. uMonare uragele phambili wathi batsho kwakhathesi into ayilindileko ukuthi abasebenzi be-SABC bahatshe indaba nendaba zamakhetho ngokuzijamela nangaphandle kokuthatha ihlangothi ngaphandle kokuthuselwa umuntu. In the meantime, I expect my colleagues in the newsroom, my colleagues all over the country to cover the elections impartially, independently, without being intimidated by anyone. Umbikindaba uAnton Heber uthi SSA kufanele iphume ngemva kwe-SABC. He's in a key editorial position. So his independence as a journalist is of critical importance. And whether or not he's actually a reporter is irrelevant. uMonare ugcine ngokuthi akanamraro ngokuhlolisiswa kodwana uzakwenza lokho nange anikelwa amabanga ukuthi kuba yini. Kanti ezivela eBurkina Faso zithi uhulumende wakhona uthuthumbisa isibebe phezu kwembiki indaba zakhona ngoba nabatshozi bika kungakafaneli ngelizweli. Uhulumende wezobujoni weBurkina Faso ungemva kwekhampani zembiki indaba ezibike ngombiko wezamalungelo obuntu oveze indaba yokuthi batsho kubulewa abantu abangaphezulu kwama200 babulawa amajoni weBurkina Faso nanyana uhulumende awuphayila umbiko njalo kodwa na uthe uzoyiphenyisisa. Imphathi mandla zijamise amaziko wababika indaba bamazwe ngaphandle kunye nabasebenzisani bawo. Inhlangano ezithethe ikululeko yababika indaba emazweni ngamazwe isihlabile isenzo esifana naleso. Amakhetho wokuthoma wendando yeningi wango-1994 aletha ithemba ezakhamuzini eziningi ezeSouth Africa ekubalwa hlangana abakhubazekileko abanye balabo abakhubazekileko eKimberley eTlhagwini Kapa bathi bebanethemba bona ukuvota angekhe kuqede ibandlululo kwaphela kodwa namalungelo wabo bewazokuvikeleka abelekelwe nangaphambili aqalelele phambili. Uthandiwe Mfulo noDorothy Ann Holstein babeke ngalendlela nabakhuluma ngeminyaka ema-30 yechapuluko. Uthandiwe Mfulo uthi bekanethemba lokuthi impilo zokuchuguluka ngemva kokuvota kokuthoma ngo-1994. Umfulo weminyaka ema-63 ubudala bekanokugula kwe-post polio ngaleso sikhathi.
as a person with disability, I'll also be recognized. I won't feel like us and them, especially when it comes to disabled wives. We had some opportunities to say they did not do them, but it depends who you are. uDorothy Ann Houghton ukhumbula ithabebe nalo ukuba yingcenye labo abathwa umlando. uHoughton weminyaka ema-60 nobunane ubudala naye ngomhla ka-27 kuSihlabantangana ngo-1994 bekanokugula i-post polio. It was wonderful that everybody could vote. It was a great day in South Africa's history. Umfulo kunye noHoughton bahlangana namaSouth Africa amaphesenti 6 ababekwe njengabakhubazekileko. Laba babili bakholwa ukuthi umbuso wechapuluko ubonakala udosela emva nazo izinthembisweni wazenzako eminyakeni ema-30 embusweni wechapuluko. We are still building new schools, but we are still building schools that are not accessible. Accessibility in terms of assistive devices, wheelchair and everything. They used to be budgeted for. Who said it should not be budgeted for anymore? If they can't even supply assistive devices, whether it be in a school, at a house, at a residential care facility. Aboma babili aba bajamile kuthina ngeke balahla ithemba nazizekulelweni ukulingana kunye nokuqalelela kwalabo abakhubazekileko. Bathi balinde ngamehla bovu ilanga lange-29 kuMrhayili ukuze bakhone ukwenza ichukuluko. Ukuthuwelela komukhwa ukuba sidisi kwabantazinyana abasese ngaphasi kweminyaka yobudala eSouth Africa kumraro omkhulu elizweni lekhethu. Impumalanga ingesinye semfunda esisahlelwe mumukhwa lo. Ngikho-ke lokho okusikimise umunye wabachochozeli bomphakathi eMpumalanga uZinte Mthimunye ukuhlanganisa amatlawana avela elizweni lonke ngekampeni. Bona bazokufundiswa ngesimilo babe bahlolwe ngokwekambiso yesinto bona basaphelele na. Bobanjelwe ngemhononweni kweAndebele eMpumalanga. Kanti umbiki ndaba wethu Comfort Masombuka ube lapho wasihlanganisela nakumbiko. Bandazana bavele enchabeni ngokuhlukahlukana ekubalwa hlangana nebesichabeni samaKhoisan beKZN ePumalanga Kapa bekungehlangothini lamaMpondo nabaThembu nazo zonke imfundo abalele ngemhononweni kwangelesihlanu bancamela ukuzokufumana imfundiso ezakhako eziyelelisako ezelulekako nezikhaliphisa ingqondo khona bazokudlalela kude nokuthanya. Abahleli bombuthano lo bathi bakhabhuthwe zimbalo ezithusako zokuzithola kwabantazinyana abasesesikolweni bakanye basikima nabo bafaka isandla ekubhuleni umlilo obonakala uthwelela ngamandla lo. Okungikhuthaze kakhulu bona ngihlela umnyanya ofana nalo kufuna ukubalwa hlangana nalabo abazamileko ababe namano ukubana behlisa izinga labantwana ababendazana abazithwala basakhulaba. Yenziwe ngemsitheleni nekambiso yokuhlola abentazana bebalapha bona basaphelele na. Kanti abantazana aba bathi bakuthabele khulu lokhu begodu ukubumbanisa inchaba kubafundise nangemvelaphi yesintu. Into ebaluleke kakhulu ngosuku namhlanje ukuba sidibane isizwe zomzonsundu sizofundisana kabanzi ngolwimi lwethu nenkcubeko zethu ezahlukeneyo kuze sibe ngabantu abanye. Okubalekile ukuthi sivashele kwaNdebele namhlanje ukuthi sifunde ngeenhlanga ezihlukahlukene njengoba siyinhlanga eziningi ezivashela namhlanje sifunda ngobuzwe njengomntwana womAfrika. Moletlo sana lwalo hono umpontshe kudu gore a go khathele gore motho wa mohlobo ngofeng e fela ge re le batho ka moka re bana ba Tharians. Ngithanda ukungenela izinto ezifana nabo kade ungasigadange sivuselele isimilo ngombanyana zisifundisa ukuziphatha njengomntazana wesiNdebele nokuthi ukhone ukuzazi ukuthi uvelaphi ngobuwena. Njengoba nisibona sisehlukene sizizwe ezehlukeneyo kukhona amaNdebele kukhona abeZulu kukhona abaThembu kukhona abaPedi sifuna ukubumbana sifunde ngobuntu sibe munye ngwanyana omupila wa Montwane ke nagana se ile gore se bohloka ka letšatši la ka tšene le event e iragalang ka tšene ke gore rena bjalo ka batho ba bantsho batho ba Sesotho re kgone go itse gore Sesotho ke eng se tswa kae. Njawisa mabhulu weAfrika ngokuthatha umhlaba awuqalise phezulu. Tiqani kuyade xa gaqoma enqete yakho xesi kinqa khorotehe takho mahamxuma kantakho khwatino khama axehe eqenza kunqasa Agamtswam kwanasiki Tia tanka tie Tia ko am anqago saqayisiki Amakhosi nawo
azibandakanyile kulombuthano oqhakathekileko nguthunyelwa somkhulumi weNgwenyama yakwaNzunza idzinyani lengwe uRoyder Mahlangu. Sisapota kakhulu njengesikole usifundisela abantwana bethu ukuthi baziphathe njani bazigcine kangangani komndebele babo bakhule banokuhlonipha. Umvumo ezinethunga ezingasengelwa phasi bekukudla kwendlebe. Wasathina siphalelwe kuzibamba nasele sizwini nodo nasele zigijima nengazi. Ngokunjalo nabasegwabo bakhalinywa bebafundiswe nangokuziphatha bahlukane nento ezingazisiko begodwa bakhule bamasokana nabo baba abanesimilo nabanethando lesikhabo begodwa umuntu azazi bona ungubani ubuyapi. NginguComfort Masombuka wendaba ze-SABC ngikubikela ngwandebele eMpumalanga. Keze imali ranta liqinile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Imamelodi Sundowns izimisele ukukhohlwa ngokuthi ikhutshiwe ephaliswaneni leCAF Champions League bese ivuselele isithunzi sayo njengoba nayibambana neTS Galaxy ku-DStv Premiership namhlanje ebusuku eLoftus Versfeld. Ngilesihlanu iveke ephelileko iSundowns ikhitshiwe kuma-semifinal weCAF kwadana abalandeli esikhathini esingaphasi kwama-awa amathathu ukusuka nje izimisele ukuragela phambili ngokuvuselela irekhodi layo elihle ku-PSL njengombana khange kheyilo benamunye umdlalo we-PSL kile season ithumbe emachumi 22 yokubambana neTS Galaxy esebujameni besihlanu eligi. Abadlali beSundowns bathi abakazokuliwa miphumela yangeveke ephelileko. We were sad, after exiting the Champions League, but right now we picked ourselves up and we have to finish the league. So I think everyone now is fully focused on the upcoming game. Umbanduli weTS Galaxy uyavuma ukuthi iSundowns ivutha amalanga kodwa na ayize nakho ngomnyaka opheleleko bayibetha ku-Carling Black Label. We know that Sundowns is the benchmark in our league. A fantastic club, fantastic supporters, a well structured team. It's very tough to beat them, but of course we also have a responsibility to our fans, to our supporters, to our club, to our chairman, to ourselves, that we go into the game. Ngaphambi kokuthi isikhambe asihlola abazuma ukuthi bazume bafika yaphi namhlanje. Akwande Sibu, kunento enibuye nayo ekuzumeni namhlanje. Akwande Cedric siyathokoza silojisa nombukeli mbala sibuye nazo izakhamuzi lapha eBarberton esifundeni seMpumalanga bekade bamacha bazwakalisa ukuthonyeka kwabo ngokuvalwa kweklinika yendawo khona lapha eBarberton. Ngale kwalokho umphakathi wamakhoyi namasana uthi babona ungasuthi ayikho ihlangano yepolitiki abangivotela ngoba batsho inhlangano lezi ezikhona azikhulumi ngobujamo babo bepilo bona bamakhoyi namasana. Ngale kwalokho amapholisa eMpumalanga abophe indoda lekusolwa ukuthi batsho ihlabe umkayo yampulala kwathi abantwana balimala. Isehlakalo esisenzeke kuphi emathafeni khona lapha eMpumalanga eMbombela. Ngizo ke indaba esiziphethe kwendaba namhlanje. Sithokozile Sibu. Akwande Busayi, kunjani ubujamo bezulu namhlanje? Cedric, indawo eziningi zibona. Akwande Cedric, silochise nombukeli ekhaya namhlanje sikungomvulo endambama. Ke sikucalele ukuthi bunjani ngambala ubujamo bezulu. Na uthuthinga ngaphake njengalanga Kapa sibona ukuthi livulile bese nawuza ko ngaphanga kubo Appington livale ngamafu. Ngaphange eBloemfontein ukuthinga ngaphake ngePumalanga Kapa eTlagwini yesifundesi libonakala ke kungaba namathuba wezulu alinganiselwa lapha ku-30%. Sibona lapha ikungu ekseni abantu bazakutsheja bayelele khulu nabachayela ko ikhasa phasi esifundeni sangaphake ngejingalanga Kapa mlilo
umlilo wamahlathi-ke lo onekhonakalo yokuthi ungaba khona endaweni zangale ngabo-Uppington ukuza ngapha-ke ngeTjingalanga Kapa nangapha-ke ngePumalanga Kapa abantu baza kutsheja bayelele ligubze sengamafuke kezinye indawo. Sisicale isifunda seGauteng ukuthi ngahani kufuthumele kangangani na. Sibona lapha-ke iJohannesburg ifuthumele nge-24 nawuthi utshinga lapha ePitori nge-25 endaweni zapha ngeBroton obukhulu eBronkosspruit nakhona-ke kufuthumele. iGauteng ibonakala ifuthumele. Sifunda sangaleke ngeLimpopo ngapha-ke ngePhalaburwa nge-30 degrees Celsius kuyachisa. iThohoyandou ithi 29 ngale ngakubophulukwane-ke kufuthumele kamnandi nge-27 sokuqala lapha-ke esifundeni seMpumalanga ukuthi ngahani khona kunjani. iMiddelburg iMalahleni zifuthumele neSekunda nge-25 sibona lapha-ke isikhukhuza-ke yona iyachisa nge-32 asiyokuqala ukuthi kunjani-ke esifundeni sangaleke ngaKwaZulu Natal. Sibona lapha-ke iRichards Bay nangale ngo-Ulundi kuyachisa hle nge-33 nawuthi uza ngapha ngePietermaritzburg kuchise nge-32 ngapha ngeDurban kufuthumele kamnandi-ke khona-ke nge-29 asiyoqalela isifunda sangale ngePumalanga Kapa sibonakala-ke sitshisa endaweni ezinengi kuthi lapha iWillomo khona-ke kufuthumele nge-29 iMthatha ichisa nge-32 kodwana iKomani ifuthumele-ke nge-28 salapha-ke eWestern Cape eTjingalanga Kapa eCape Town ingayifuna uba makhaza nangemva kwamadina nge-18 lapha-ke eMossel Bay kupholile nge-21 sibona lapha iBeaufort West-ke yona-ke iyachisa ngale nge-30 degrees Celsius. iNorthern Cape ibonakala-ke eSpringboks futhumele lapha eSutherland khona-ke kubonakala kupholile nangemva kwamadina nge-23 iCarnarvon iyachisa nge-31 iUppington ichise khudlwana nge-33 ngale ngesifundeni sange-Freystata kufuthumele endaweni ezinengi lapha kubo-Frankfort nge-26 iKroonstad nge-27 iBothaville-ke yona-ke iyachisa nge-30 kuthi-ke kezinye indawo njengalapha eBloemfontein kufuthumele nge-28 kokugcina siyoqalela lapha isifunda sangale-ke nge-Northwest iMahikeng ifuthumele nge-28 sibona iRustenburg yona-ke iyachisa nge-31 kuthi lapha eVryburg kufuthumele nge-28 nakezinye-ke indawo iBloemhof yona-ke ibonakala ipholile nangemva kwamadina nge-22 akube sikhathi esilandelako abantu bazihlogomele sibonane-ke kodwa ngelesithathu tido. Siyancancabeza kakhulu ngokuthi sibhalelwe ukudlala imbono yakho namhlanje mbukeli. Kodwa kusasa zikhona indaba zeSwati. Nisale nomusa. wena na wazizwa